Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes, sir. Immediately, I will go there. No problem, sir. Thank you for your kindness to animal, sir. I know that, sir. You want me to repeat? I say. Okay. That's all, folks. See you later, sir. Bye. Sino ti kinasaw iti cellphone ba? Tapa English ka pa. English karabaw mo nga raw. Timan buskaw ni Mr. Graham Bell. Amerikano da dyan. So akas tati pa nag-English ka. Naimbaga, tadamot basit amok iti English? Boss mo, kunam? Yes. Kasano manan ako nam abos mo? Basta. Legal apagkwartaan da ito, nga ramidan ba? Iso nga iti mabiit. Sus. Bumak ng tandaan. Kahit magatag muntod ti kay kayat mo. Pudno ka di dahi tainta? Kasanon nga iti trabahong iti barangay? Saan ko magkabaybayak? Dahito, kasla sideline online. Sayang mo ta. No, saan ko asarkan? Dakil ka no akwarta, no bilang taada maalamin. Maala? Nga niya? Jak mo Iso nga ron nga aksarak kami kan ni Mr. Graham Bell. Ta ilawlawag na no anya dayday maalam mga laakpay ka no iti taok nga trabaho. Ta dakil a project day tao. Ay kat makaam mo ka Enteng. No anya man day trabaho nga ikasarkan. Awan bibiyang ko. Basta saan mo abaybay anti trabaho iti barangay. Una yung tigas to'y abiyag. Nabambanog ka naggapo iti bangkag, awan pa iti madanon amakan. Sapay awan ni tuyang. Napnapanan namanan nga taya. Awan pa'y magsir-sirbi na day di abakbakitan. Napanman nga tan nakichismis. Nay, badaw nga da kamat gaya man. Naggapuam siga. Awan pa'y matinaluto ang masangputan. Amo matanapanak iti bangkag. Napanak imutang kini marikwa ng iti dilata si Danta kan sa nga salop abagas. Ay, badaw. Amom ka din ti latest adamag. Anya maninday taan nasagap mo adamag? Hindi, Kapitan. Adda sideline na kanaw. Man ano ko ma. Basta lakit di saan na baybayan ti trabaho na dito'y barangay. So, saan basta-basta ka no sideline? Dakil apagkwartaan. Ay delikado. Ang mga no kadwanan ni Ma'am Janet. Sino manin a Janet? Janet na foolish. Yakmet am-am mo dahi ta a Janet na pulis. Tay ngay utek ti pidap scam. Ay saan? Tibos na kanaw kat may nga Amerikanaw. Kat talaga kano adakkel a kwarta ti mabingay dano bilang taadda ti maalada. Naguray ka. Anya nga min atrabaho day taya. Treasure hunting. This is the day that we will make big money on top, my friend. Kaslamal kam ti airdrop mo iti sa una. Yes, sir. I know. Porque si senyor. If you find the treasure in your barangay, you'll become rich. Do you want to become rich, my friend? No, I don't like to become rich. I am Enteng. My name is Enteng. I don't like to become rich. Biri angot nim yaks. Ew. No. I mean rich is many money. Do you want many money? Yes, I want money, not rich. Okay, as soon as possible, we will start the operation in your barangay. Is that clear? Clear. No. My barangay is blurred pala. Adong gamin ti basura. Nagkaiwara. But anyway, no problem. Because my constituents will linis-linis So we can start the job opportunity.
Okay. Sir, let's eat the grass that you order in the court. No, apay tumot namin anak na tea in order na dito nga Amerikano. What? Okay, sir. You eat the slippery grass. What's slippery? That's what we call saluyot. Salman? Ato yan tinakurente aso drink mau kwaraw. Ay, ang yaman ak nana. Wow, nabang-ara na kapay. Wan takasalumot ngamin kat nagdaga ang ti panawon ita. Uwan nga raw da. Win gayam, nakita kayon kan ni uncle mo. Birbirukan nakakal. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. Aya, uy, itaman pa eh. Amo na matabisyak iti panagpaspasada. Naskan nga agbiyahiak ngamin. Tabay-bayadak pa ilang ngamin taylon ka. Nung ngamin sana ka makabayad, ang mga no iguyod dan da ito'y tricycle ka. Ay, kuha nga may. Limabas ni Kapitan dito'y katsapsakulin na ka. Adad sa kanupra, chicken na. Kat Amerikano, tibos na. Ay sos, ang mga no sa bali daytan, narigatain. Agpasada aklangan, tasig sigurado pa eh. Ibusak man pa'y dayto'y soft drinks ka, tagbiyahe akaon. Aw, anto yan tibuti yun nana. Bisigay, mabana ka. Hoy, tibayad mo ngay. Pakilis tayo tinagan niyang kay. Timang bayad. At damag gayang bus na po raw. Sigurado, dolyar ti bayad na kan kuana. Sige. Surutan niyo ang timbalak kada kayo. Ay, suday ka tinakalanag, di mapangaygam ka. Sigurado nga ta, dito yung sirok-tipunti kayo. Sumuti, nakunana na ito gayam ko nga Amerikano. Mr. Graham Bell. Yes, my friend? Is this the way? The truth? In the gold? Oh, yes. Why you don't believe in me? Kwasan. I believe you. Can't you say? Naunugin tayo da. Ba't nugol pa'y laang, mate? Relax, my friend. Just be patient. Ay, sana ka masakay. Kapag kat pasyente ti bagbagam. I am no sick. Sikuan ka tupay na. Stop! Nabalog ka ba? Oh, hey! Sandal nyo pa ilang na tararamitin nyo. Hoy, Mr. Pulis! Apay ka gay. Amuyo ka diya may paret yag kali. No awan tigam yung dokumento. Jak amo day ta apaw. Ita, amumon. Ada ka di permit yun? Ato'y Sir Pulis. Sana permit da ito eh. Mapa da ito eh. Ne, ada pa'y gayam kadwayo nga Amerikano ah. Ay, awan na mo kiti dito, sir. Pinaduwak lang niya ako, kapitan. Amumot gayam ti agsaw iti ilukop. Pinarigat nakpay lang iti English. Ala, ijay presinto ti pagpalawagan nyo. Arestado kayo amin. Ganabang integ. Sa bagday nga Amerikano, misti sumit lagayam ti luko. Dandani ako na ibalod. Gapo iti kalukwan na. Naimbaga, tayong palawag ko analaing kadag iti pulis ti napasama. Kat, anya nga rod ti aramidam ita. Ay kat bantay akon ati barangay ko. Ta mga noda sa bali ataw managdakdakais. Kat day taman tulag kalkalin ti aramidin da. Nasayaat no kasta. Ala, ingka nga rodan agsakdo iti danom. Kalpasan na, agbalsig ka iti kayo apag sungrod ta. Kalpasan na... Nagadukat nga ipaparamid mo. Ayantay ko nam, amagatang ko amin akay kayat ko, Kwa. Ayan na, inteng. Tatabatang, naimbag tanaranan kayo dito ayan tibangkag niyo. Nay, asla na patitibag ang makwaraw. Ay, talaga na pataga. Ala, ibagamon no anya dayta, tanay adupay ti aramidag. Adda na pasaheros ko apaw. Anya kumaita? Adda ka no gamang anak kalamang dito barangay tayaw.
Anya ngay day tagaman. Balitok ka na, Ah, nakalamang ka no iti sirok ti dakkel akayaw. Kat nakunana, mga yabak ka no iti kaduak amang kalay. Taado ka no dayjay. anya. Kat no bilang masapulan tayo, 50-50 ka no tibingay ti tunggal maysa. Ha? Wanya, mayat ka tatabataw. Ah, Kwarag. Papaisan mo ka diyan na damag tinapasama kini Uncle Mau. Kanya kadwa na apiki nga Amerikano. Kaya mo tiniliw ida dagiti pulis. May parit lang araw doon tinaramid da. Awan pa'y ti permit da. damag ko saan ka nagdanag? Tarabi tayo ka nung agkalay. Tapnaawan ti makakita ka datayaw. Ang interesado ako araw na sigurado nga tadayta. Siguradaw. Impakita na pa yung arot tinakali da balitaw. Nagsilang gayam. Kasla sabon ti kadakal na. Ah, Kun nagdagsain. aya, may ganam. Una, Agora ka. Anya nga tinagan na dayta ahapon. niya machita Iya machitay. Agora ka. Ah, Kaslam amok dayta. Wayng, pamilyar tinagan na. ha? Sige, umanugot akong kwaraw. Kaano tayo amang ruging nagkalay? Iti kabiitan ka no apanawain. Ne, kabarbaruman nga daw may dito'y agang ganaat. Ita man pa'y. Anya nga tatigagara na. Ay bago oras mo, auntie. Mabari na damag. Naa, naglukon taan ti kunana kanyak. Naimbag kumamot no guwapo. Agro-pro mat abakas. Naimbag nga oras mo, mat. Anya ti maipaay ko kan ka, Mr. Yama. My name is Mr. Yama Kiyota. Chita? Isubat lagayam Tagro-pro pa ka, bakas. Chita ko naman. Anya ko na. Ha? Ay kwa, awan. Anya ay tigagara, Mr. Chita. Makabiro ka, Kwarog. Dito'y kano masarakan. Ni Kwarog? Kwa. Ijipay abanda ti ayan na. Apay aya. Adyaman na. Sige, patuloy akong. Sakbay na. Hero, beautiful. I like you. Bye. Na yan day ahapon. Kaya't nakano. Pakpakawan mo ta. Ha? Saan ko at kahit? Ay asino di napatalikod a kagawad. Sa kang matipagnana. Asino dayjay. Anya tigagara na dito'y barangay tayaw. Hapon day kapitan ni Mr. Yamachita. Birbiroken namat ni Kwarog. Hapon? Yamachita? Na. Kasla isuday ta tinabayagan a maipadpadamag. Nga ado ka na tinaidul-dulin na agamang dito'y Pilipinas. Sa bali day kapitan. Kat no nabayagan at imaga ni Yamashita. Sa bagay agam apay a birbiroken na ni Kwarog. Saan namat nga imbaga no apay? Ay, sa balik parparik na kanya. Mga nuwada aramidan da dito'y barangay tayaw. Anya ti kaya asawan, kapitan? Ay, ang mga nuwag treasure hunting damod. Kat no may parit ti kakasta nga aramid. Nang runa, no awan permit na. Ay, payman. Kasaritak man ni Kwaraw. Mr. Yamachita, dagiti kakatuak. Iso ni Tata Badaw, kan isumat ni Nana Tuya. Naimbag nga oras mo, sir. Kwaraw, udno ka di apon dayta. Nagpuskol matibibig na. Hapon dayta, Tata Badaw. Nice to meet you, sir. Kwaraw, apay na nga raka-rakay kan bakit? Ha? Amala no saan makatrabaho dagitan. Ay, nagagit-dagito, sir. Urian niya ti ipatrabaho yaw. Kayang-kaya da. Sana yan, Tata Badaw. Nanatuyang. Pudno dayta, sir. Pudno dayta, sir. Bueno, hugyan tayong trabaho tayo. Ada kanyak mapatibarito. Masarakan iti. Dakir, apuun ti kayo.
iti banda daya nga at paraon. Ay, amok day tabanda, sir. Aguray ka. Kasano iti bingay gayam, sir? Unwag pa iso, sir. Kasano ngay? Kasakurak idin kerkakwaro. Patas bingay. Sarapi. Ha? Nga, sarapi. Kahit naasawan tata, 50-50 ka na, oh. Ay, katuan, Ngabda kayo makaambo daton. Adalamin, hagbabantay saan makit kita. Iso ti datonan tayo, tapno ited na ti barito. Ha? Asino ngay day tangagbanbantay? Padak metraang hapon. Idinarpas gubat. Nagbati, bantayan na barito. Iso tapno patas tiraban. Kukwayo maidaton. Anya ngay inteng, nadanon mo ni Kwarog. Isa nga raw. Kasano nga rudan nupod no nga ag-treasure hunting da? Ay paritak ida. Saan na mabalin? Amuda mat, aday tatidandanin ng irobo kanya. Ito arami din da. Heh! Saan na mabalin? Aw, adto yung tibingay ka, oh. Paris sa manaw. Ato matantubing ay mikin ni Bataw. May sababaw. Ay, sigurado day tuyin ko araw. Bumaknang tayon adi na oras. Ngayon, tata, kat makabalayak ton itidakdakan kun napimpintas. Makaasawa ko mo ton ititalaw. Sigurado Magatang kontomatan ti kay kayat tao. Santa matang agdap-dapal tulangan iti asin numangan taba daw. Rugyan yo agkari. Pasyakon makaamu awit yo. Padapay ngamin ritual aramide. Ag sobri ak karpasan taro ora. Ay na. Nauna ganda iti abot at akali tayo Kwarog. Ayun. Saan tayo pa? Nadanon. Yadda dito yung timapa. Uy, nga ron, tata ba daw? Ay, tulungan dakmet amang bagkat kadagiti. Nagdadakkalabat bataw. Ay, siyakmet lang ka na yun nanti mang bagbagkat. Ay, lemtag sa payan ti bukot ka. Talamot alimtag. Kumusta pa nagkaryo? Dantay sa kang. Sungbata mo na ako araw. Sige na, tata ba daw? Diyak amot isungbat ka, oh. Sakman langan. San mi ba'y anadan nun? Nabanog kaman! Nagsakit pa yan ti bukot kaw! Aguray ka na to yan. Aguray ka to yan. Kapay akas pati pa nagsaw. Mangyaraw. Ada aw na. Siyempre agi ko nga raw. Kastaya. Wal! Ara, uwar kayo bairahin dita. Ituloy tayong bigat. Nangigya. Inton bigat ka naman eh. Mala. Ipagam nga rin to yung arumar tayo. Chita! Umulit kamay! Duwan a Domingon at jak nakikita dagiti kasawa a badong kantuyag. Kan oray ni Kwarog, jak maton makikita. Ay uresya. Napanak iti na minsan iti balay da pare ba daw? Awad mo taaw. Idi na minsan arabi. Napanak iti balay ni Kwaro. Ang awan mo't lang taaw. Hindi. Napanandan ngay. Ti kasayaatan nga rabidam inteng. Ingka i-reporten kadagiti otoridad. Ang mga nadamot tandakos anapasamak kadakwada. Unyag paiso, kapitan. Ipakaam mo yung tinapasamak. Tas saan pa'y analadaw ti amin. Ay na. Amom Kwarog. Adon ti naitid ni Adaton iti agbampantay dito. Saan tayo mutlangan na masarakan ti ibagbaga di asakang abalitaw? Uray sa nga ron, tata. Naisaldak pa hindi motor ka, oh. Tapno lang at na maitid ko abingay ka, oh.
Naibos aminin adingon ta ba daw? Uray ti kakaiso na abang kagta. Inlakotan tapnula ang adamay daton ta. Kasano day tuyan ngay? Nagbayag tayo nagkalkalay. Pinmaysa, saan maglaran nga umay day jay hapon? May kamot ti pagsidahawak tata. Kalpasan na maala na dagitidat daton tayo. Kalapit din na pimanaw. Nunap-napanan na na. Kay, nun ako na nga orasyonan na kay. Huwag na raw. Malang, ituloy tayo kitintiyag kali. Sige. Anya day jay? Nangag ko na na. Agoy ka. Oray siya. Nangag kumay. Ala, palain to yan. Sige! Sos. Bumaknang tayo. Yes! Na, imatidugmat alan daw. Ay, saan mo atuktukan na na? Halika daw. Ang mga nuwan niya daytan. Agoy ka. Kasla. Ha? Ay, ito yan. Saan mo tuktukan dayta? Bomba dayta! Ha? Ay naimbagtasan ang bimtak day jay abumba. Sorry, Uncle. Pakawanan da kami, paray. Sana maulitain. Agpakawan kayo kung niya po pulis sana siya. Nabayag kayo ang sinapsapol tabalagan kayo. Ang marabi imot gayam ti panagtrabaho yaw. Aywan, Kapitan. Anya ngay ti madamag iti day hapaw. Niya machita. Kasla ka po lang na dyan. Ngampiki gayam. Uray ti panagsasauna. Piniki na. Ha? Dagiti idat dato nyo adingwan. Ilakla ko na gayam iji ilik. What? Ha? Isumot la gayam akanayon nga da iji palingkay. Dagayam. Ilakla ko na dagiti pinarti na akarnit babay. Kalde. Manok. Kanda dumapay. Anya? Ito salbaga sa kagain. Ay, kasanutan mo daw. Tawanan si motor ka. Kasanuak pa yun nga, Uncle. Agserbi ko mga adal day takada kayo. At saan nyo ako pa? Kat saan nyo ngalalaan? Kang runaan na. Igamang iti unag tidaga. Agyaman kayo, tasaan abimtak jay bomba, anakaliyo tatabado, nanatoyang ken kwarog. Tano bimtak, ang mga ano na pirsa-pirsay kayo kumaitan. Ala, sige! Di ba ang tinagibusan ti sa balipay ng istorya? Ana daw manipod iti dinto agkupas abadas ti kakaysona? Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Kirby Riliera. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPPC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami! Iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Kuna ti pag-asa, adda sumangbay anapig sa ato daw. Posible mapasamak ita amalang tuyang. Nagtudo nga ta? Kuna may ti pag-asa,
Posible nga agtudo iti napigsa. Agtudo nga ta? Sigurado nga agtudo inton malam ba daw? Tapno mamati dagiti tao amay saka mamata. Sa payla kumaa, tagtudo nga agpaysaw. Daytoy ket patta-pattalaan ti pag-asa. No agtudo iti napigsa, tuyang. Sa bagay, langan na ti agtudo inton malam ba daw? Wain, iso nga aramidag daytoy. Tapno nawayaak iti aramidag. Diskarte, tapno agbiag ta, tuyang. Apay asa na rumrumwar ni kabadong ije balayaw, marituyang. Di na kano kaya ti mabasa, tagtudo inton madamdama, marikwanang. Kasano ti panakam mo nang agtudo no madamdama? Parparmata na ka na, umaray. Agtudo iti napigsa no madamdama. So asya kung timbaw na gumatang ititila. Ay, kabalyaw! Ay, nagpigsamot tanda dya akimat kan guruod, maray. Huwag arod, nakigtutak pay. Ay, nani, agtudong marikwanang. Ay, sapay awan payong ka. Ay, inakaw. Nakaskas ka. Nagtudong agpay so iti napigsa. Napugtuan ni kabadong ti mapasamak. Ayos. Nakatsambak. Nagtudo iti napigsa, tuyang. Sigurado ang mamatitan ni Marikwana nga mamadtua. Ay, wun badong. Ala, lalaingam pa'y ti agpamara. Akampay iday, may saka mamadtaw. Wine, tapno maaramid ko anay bag ti planaw. Anya nga rod taramidam itan. Timing, tuyang. Nas ka na mapamatik pa'y amin, dagiti kaparangayan. Akabailak ti agpugtaw, iti posible ang mapasama. Agan-anad ka, pari Tomas. Apay anak ko na mga agan-anadak, pari Badong. Wina, no saan ka nga agan-anad? Madisgrasya ka. Anya? Daytoy pa'y, pari Tomas. No saan ka amangan, agbising ka. Aywan nga agpaisaw. Mapaspasamak kanyak ti kasta. No saanak amangan, agbisinak. Talaga, Mike, pari Tomas. Ken saan ka pa'y arumrumwar iti rabi Taapay, pari Badong. Nasip nget ti rabi no awan silaw mo amag na. Kay may tibkol ka. Ang mga nuday taulom ti umunang agdiso iti daga. Ket matay ka. Ay, nakabutbutang matday tangay bagbagang pari Badong. Kwa. Kastoy taramidam, pari Tomas. Maturog ka anasapa. Tapno awan ti dakais ang mapasamak kin ka. Patsyem, adula amin day ta. Kasano ko maamapugtuan ni pari Badong ti mapasama? Agdinamagan ang mamadto ni pari Badong. Intay. Jak mamati. Ay, adakan ka, no di ka mamate. Napugtuan na pa'y ngarod nga agtudo itinapig sa idikalman. Nagtudo mat nga agpayso itinapig sa. Patsyem. Is-istoryahan dagiti kabaranggayan tayo ti laing na nga agpugto. Jak mamati. Di pari Badong pa'y. Bulili kong dayjay. Hindi mo tatabadong ti masabat ka. Tumalang kaw. Anyaya tikit-kitain na. Tatabadaw. Nay, si kamot gayam, kwarag. Tumalangkyaw ka. Apay ka day. Wah. Sa bali ngamin ti marikrik nak itakay. Amangan wag sakit ka. Ay, kasla adamaday ang mapasamak itang aldaw, kwaraw. Uy, tatabadaw. Talaga ka di mapugtom ti mapasamak. Bala aglaeng ter aramidag, kwaraw. Tapno masakbayan tayo ti dumteng aditigra. Weno dakas ang mapasamak. Anya? Ay, kwaraw. Mabit man laeng. Apay tatabadaw. Kitkitahan nakmatlatan. Adda makitkitak iti alin tataom, kwaraw. Ah. Anya ti makitkitam? 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 Anya ti makitkitam
Sigurado nga umisbo ka inton madamdama. Anya? Putam timbagaking ka, Kwarog. Umisbo ka inton madamdama. Ay na, talaga naglaing ni Tata Badong Angkay. Napugtuan na ti mapasamak kanya. Anya kumamit tinapasamakin ka? Idi nagsabat kami. Kinita na. Idi kwan, imbaga na. Ngayon ton madamdama, umisbuak ka na. Idi sana nagbayag, imisbuak agbaysaw. Talaga ba't nga umisbo ka? Makita na pa iti alintataok Ay, naglaing nga talaga ni Tata Badong. Mamati ako na may samamad tao. Nagaddayo tinakay turungan ti matang mo kabadong. Apay aya. Anda maparpar mata, marikwana. Anya dayta? Sigurado nga daw may gumatang ita dito'y tersinam. Ha? Wen, Mare. Marikrik na nga daw may gumatang itilakaw. Ha? Kagawad, gumatang akwan iti 3-in-1 na kape. Unag paiso. At gumatang itilakaw. Gumatang ako nak. Kita anak matlagtan. Ay, pasensya kan, Kapitan. Mabit laang tamangalak iti 3-in-1 akapay. At ka magamit Pari Badong ang mamadto. Wen parinteng. Adto yan ti kapem, Kapitan. Agyaman na. Anya nga tar aramidam di titirsina, Pari Badong. Kwa, pare. Umayak agbalaan. Sabali tinagparang iti parpar matak. At dadakis ang mapasamak dito'y lugar tayo, paray. Ay, Kabadong, di ka mangbutbutang. Inton rabe eh. At daag parangal, aliya. Ha? Ay na, nakabutbutang tilangada. Alya ko na. Ay, un pare. Aliya, amay maysa ti matana. Dapay white lady. Kapre. Kandaduma pa ngayon kantaw, paray. Kabutbutang. Nagasta nga ron, masapa ka mangrikap di ti tersenak. Andiyak mat kayat ti makakita iti alalya Kunak man no agronda kayo ita arabi inteng. Mabutang akdom. Dalalya. Sino tinangibaga nga dalalya? Ni Pari Badong. Ada ka no agparangal alya. Tagitilangan tanod at agrom na no kayat na. Ha? Naturod ba't ni Kwarog iti alalya? Sudalangan tagrom na. Maturog aklangan dong ha. Ay, Kapitan, umayak man agreklamaw. Apay, Tomas, anyat ireklamaw. Tinakaw da jay kakaiso na akalding kaw. Ha? Awanan iti nang ipagudak. Anya? Tulungan na, Kapitan. Nas ka na matiliw jag tatakaw, kat may subli jay kalding kaw. Mala, di ka madanagan, Tomas. Sakti makaambaw. Anya matin. Adaman ang dagita nga agtatakaw. Awan ti nagrunday di rabe ay angkail. Iso nga awan ti nakakita, no asino man jay nagtakaw iti kalding ni Tata Tomas. Agreedam kayaw. Ang mga nodalang iti lugar tayo ti agtatakaw. Unang kail. Dagamin alalya iti rabi. Iso sa anak arimrimar. Kabutbutang tilangan ha. Ha? Nakitam jay alalya angkail? Saan? Imbaga ni Pari Badong, anak kabutbutang tilangada nagijengal alya. Anya? Wala, yung kaagimbestigar. Mumunti aramidem. Di mo ipadlaw nga agim imbestigar ka, maipapan iti panagtakaw. Tatabadaw. Amukon, tibagam, Kwarog. Ha? May papan iti. Iti natakawan, nakaruba, tibagam. Jay kalding ni Tata. Tomas, titinakaw da, iti rabe eh. Ha? Amukon, tibagam. Naglaing ka talaga, Tata Badong. Mapugtuam ti bagakan ka. Talaga, mait Kwarog. Idi pa'y larabe eh. Amukon, nga umay ka dito'y balay, nga agimbistigar. Ha? Napugtuam ti umay ko dito'y balayaw? Una,
Napugtuak pa ay anapan nagreklamo ni Tomas ken ni Parinteng. Mamadto ka talagan, Tata Badong. Naglaing ka, idol! Ay, siputan niya at aramidan ni Pari Badong. Di mo ipadpadlaw apal-paliwam, Unang kail. Sa bali tagparparik na kanyak kay. Ada sa bali ngar aramidan na. Unang kail. Agtig na ikan. Siputam ti amin agaraw na. Unang kail. Agbalinak ita nga agent. No talaga matla ang amamadto ka, Pari Badong. Ibagaman kanyak no sa di no ti ayan je kalding ko amapukpukaw. Adda bayad na, Pari Tomas. Ha? Adda bayad na? Libre ko man ata kakaruba tayo, mate. Ay, awanan ti libre ita, apanawain, Tomas. No kayat mo may sublikin ka di kalding mau, agbayad ka pa'y nga umuna kanyak. Manungay ti bayadak. 2,000 pesos, Tomas. Ay, nagnginan, Pari Badong. Awan latawar nan. Ay, awanain. No kayat mo may sublikin ka di kalding mau, agbayad ka pa'y kanyak iti 2,000 pesos. Ay, sige. Agbayadak. Basta maisurum no sa dino tayan di kalding ko. Ayos. Dumngag ka, no anya ti rumbang nga ramidam, Tomas. Ha? Adda nga agpaiso ti kalding ko dito yung sirok ti mangga. Anya? Mamati kaan kanyak. Agbayad kan. Kanay bagak metingking ka, ti pakasarakan iti kalding mau. Ay, naglaing ka talaga, Pari Badong. Mamati akon. Asaan ka apike amamadto? Mala. Iyag mau jay bayad mau, tagawid akon. Makaamukan iti kalding mau. Ay, napugtuan ni Tata Badong no sa dino tayan jay mapukpukaw amanok ko. Dagiti umay agkid daw iti tulong kaw. Mapanlaang itayan ni Tuyang. Agbayad kayo, kinkuana. Ay, wan, Tata Badong. Tuyang. Asikaswam dagiti agbayad. Wan, Badong. Mala. Umasidagan dagiti umay agpapugto kanya. Umay kayon, kakabsa. Anya ti aramidam ita, Badong. Irwar ko tay manok at tinakaw kaw. Kampay day, adalaang iti arubayan da Parinteng, jay manok. Gayam, imbulos ko laang. Tapno mamati dagiti imay nagpabuyon kanya. Mala, agan-anad ka laang tapno saan ka amabistaw, atak-takawam lagayam dagiti dingwon, dagiti kaaruba. Wain, di ka kadimadanagan. Planadon ti amin, Tuya. Dayta. Naibulos kon dagiti manok at tinakaw kaw. Ibagak tumutayin ka dagiti tattao, nga dalaing dito arubayan da Parinteng, dagiti mapukpukaw a manok da. Agawi da kaon. Ang mga nuad da makakita kanyak anang ibulusak iti manok dito'y likodan ti balay da Parinteng. Enteng, anya ti aramiden di Pari Badong ijay likodan ti balay. Huwag nagpaisaw. Nini, dajayin. Nagpartak ngay madayaw. Ingkamankit di kitaan, no anya ti inaramid na ijay likodan ti balay. Ewan man. Sa bali tagparparik na kanyak At dalakit ti sa bali ngar aramiden na. Nay, apay anagadu kayo nga imay dito balay may. Anya ter aramiden nyo dito'y balay, May. Piki ka amamad to, Pari Badong. Ha? Kasano ako na mapiki ak amamad to, paray? Nakita mi kaniba ng tinaramid may ijoy likudan ti balay may. Ha? Imbulos mo dagiti manok at tinakaw mo. Pagparagam, anapugtuam, no sa dino tayan dagiti mapukpuka o manok. Kalpasan na, agpapabayad kay tinangina. Limad a pinalpaliw ka, Tata Badong. Ha? Limad a pinapaliiw ko tigaraw maparay. Iso nga ita, mapugtuak may ti mapasamakin ka. Anya? Maibalod ka paray. Ay, saan paray?
Pakawanan nakapa rin, Teng. Ah. Diyak ulitan tinaramid ko. Loko ka. Ay, tinglan nyo day tao. Ipantayon iji pulisa. Harumbeng, abayadan na dagiti kwarta ngay nalala na kadagiti tao. Ay, Umay ka tataba daw. pakawanan dak. Pakawanan dak. Ay, balot tayo na. Ay na, tahantabadong. Anya maninday ta akalukwan, ana panunot mo. Anya nga ita, maibalod kalakat nga ron. Agbalbaliw ka ngamin, kat manggad ka itiligal awagas. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Apay ngay ngawang malangan ni Kapitan. Kasano tayo makapagsesyon o mo ni Kapitan? Aldawan. Urayin nyo ka din ni Uncle Cow. Wan. Ayan nga ni Itay Kapitan. pa lang urayan, May. Ompay lang, May. Saan ka no makaumay ita? Sos, Na, apay ngay. ang desisyon tayo, saan ka umay? Masadot ka no nga umay. Anya. Iso asaan yun nga urayan, ta sana makaumay. Nay, kunak man no ang desisyon nyo itamaray. Saan na natuloy? Ta saan na nakaumay ni Kapitan? Tamasadot ka now. Makita yu itanday tapagtaltal kanyo a Kapitan. Rumwarang tipudnaw nga ugali na. Sa daw. Ay, mas daaw kami nga road. Apay pala mas daaw kayo. Talaga akasta tipudno nga ugali na. Ay, kasanungatan nga dagiti pagtutungtungan mi a proyekto ti barangay. Ay, katawanan Ay, saan mi na mapagsasaritaan a dagiti ipatungpal mi a proyekto? Saan yun nga ipatungpal? Bayan yun. Sapay nagado dagiti plano na apagsayaatan ti barangay ita. Hanggang si Madut Mutin. Talaga mga minakasta ti ugali ni Kapitan. Ay, pampanunutak nga raw no apay akla at asim Madut Maray. Tatabadaw! Tatabadaw! Apay kwaraw. Sika ka no ti mapan makimiting. Taapay asyak. Ni uncle mo ngay. Maturog ka now. Anya. Maturog ka nung agmalmalam. Apay maturog. Kit nakitulag amapan kami makimiting ijay ilay. Importante dayjay amiting kwaraw. Maturog ka nung arod ni Uncle Cow. Apay maturog. Kit makaturturog Anya mo day ta nga uncle mo. Nakitulag amapan kami makimiting. Ita, maturaw. Isumat ti kunana. Yakla ko man nakisarsarita kinkwana. Kastoy madgayam ti aramidin na. Apay asikala ang timapan makimitay. Kunak man no kaduam ni Kapitan.
Iso matitungtungan may. Ang nagbalaw ti panunot na dayta akong parek. Saan kanon nga umay makimiting, ta maturog laeng kanon? Nagkuna. May imbagan ni Kwaraw. Kat no agrekreklamo mo't dagiti kagawad na, ta saan mo't laeng anapan nakisisyawn, ta masadot ka na. Makitamday ta nga ugali na. Kahit mapan ka pailaang. Wala na. Mapanak lata. Uray saan nga umay, dayay nga inteng. Ay, mangilawlaw anday ta, Kapitan. O anya, naimbaganan ti an-an na yan. Medyo nasakit pa ilaki sakak. Ouch! Sapay na iranapay mat nga ano ti papanam. Imbaga ka ni Kwaraw, nga ibaga na nga sakitak. Ay, nasayat nga ron no kasta. Binilin ka nga ibaga na kadagiti kakagawad. Adyak makapagsisyon tani, agsakitak. Imbilin ko mat nga ibaga na ka ni Paribadong asa anak asumurot na mapan makimiting. Tanasakit ti saka. Ay katwan madimat no pilitam ti aggunay-gunay. Masakit kakit nga raod. Ay, talaga nasakit ti sakak. Iso nga rod nga agpaimbag ka. Tumaram gamin ti agas mo Kan agsida ka itinatag. Tapno mabibiit ti panagimbag mo. Manon nga aldaw ajak makitkita arumrumwar ni Kapitan di tabalayda. Wud nga raod. Jak mat makitkita nga umay gumatang. Mat maturog latangatan Kasta mati ko na ni Kwaraw. Masadot ka nun ni Uncle na. Kan anya di imbaga na kan ni kabadungan. Maturog ka nun ni Uncle na. Nagmayat mo nga agpaiso ti maturog, Mare. Tanalamin. Talaga kit di asadot ani Kapitan. Mamati akaw itimbaga ni Kwarog, Mare. Tay, kumayak man nagkilaban. Ay, sige Kwarog. Adumot ka timakan di ta kusina. Ay, napigsa akon Kwaraw. Napigsa ka nanggal? Win. Makita mat makatakdira ka. Apay, kimapsut kaya. Kunak man no simadot ka laang. Ay, nagsakitak. Iso nga ron abinilin ka. Katuan matanggal. Tinumbal ko matamin abilin mo. Napan ko imbaga kadagiti kagawad mo, asimadot ka. Anya? Kalpasan na. Napan ko imbaga kinitatabadong, maturog kang agmalmalam. Tagita ti imbagam kadakwada? Kat isumat ti imbagam. Andan samot diferensya tila payag mo. Agtulang kansan. Ay, saan? Indanon ko lang dagiti nang ko nga imbagam. Ay, awan ti imbagbagak amasaduta, Kwaraw. Awan na ya? Ti imbagak, agsakitak. Agsakit? Masadot? Masadot ti imbagam anggal? Ay, di nakaramidan nga agkabaw. Nalawag nga agsakit di imbagak. Ay, may babawig pa yung araw, dagiti na ibagak. Di ka dengdengag Inton maminsan, nga daibilin ka. Denggam analaing. Wine anggal. Apay akos ko silapan nak, Apay, masadot kan, Kapitan. Nagkuna. Ni Kwarog. Iso ti imay na indanon di ti barangay hall i-desisyon tayo. Dayta, ti kayat ko alawlawagan, Maray. Tati imbagak ka ni Kwarog. Masakitak, saan ang masadutak? Aya? Kitno ka imbag ko? Ay, nukasta. Pudno nagsakit ka, Kapitan? Win, angam na imbaga na kaon kagawad. Ay, nukasta, saan ka masadot? Naamuan yon aya asim madutak kas Kapitan. Umulan bumagyo. Agtrab-trabaho aklat ta, basta napigsaak. Ay, nukasta. Ni Kwarog tinagkamali iti indanon na, Kapitan. Naglohon tayo dya ka, anak. Kasabali ti indandanon na kada kayo. Anya Maray, nakariingan ni Kapitan. Anya ang nakariing nga ibagbaga, Maray. Apay ti kunayaw, di mi amaw. Iso asaan arumrumwar ni Kapitan di tabalayaw. Tamak maturog latater aramidin na. Nagkuna amat maturog.
Imbaga mismo ti kanakan na. Ni Kwaraw? Iso asaan anakaduan ni badong ko anak kimitay. Tamasado. Amumi aming dagita, maray. Ay namaray. Ay namaray, amumi amin nun. San kayon ngagpalawag? Kastoy nga ay namaray awanan. Uray anya ti bagbagayaw. Sanda kayo napatpatsyon. Iso ati sa ludsod ko, katkastaw. Nakaturog ka di pailaan ni Kapitan? Nakariingan, Maray. Nagsakit laeng iday. Agin sa sakit, Iso ti amaw. Ay naintay, nadadaan anamin pinsan ti reputasyon mo dito barangay. Gapo kan di kuwarog. Apay mo't anadadaan, ha? Gapo iti indang danon na kan ni pari badong. Nastamat kan ni Marito yan. Maturog ka kano, kasta kano ti araramidam. Nalawag ti imbagak, ajak makimiting, taginanaak, nagsakitak. Ay kat, saan nga ron anaawatan ni Kwarog ti imbagam? Gapo, ta imbaga na kadapari badong kan marituyang amat maturog ka. Kandan sa tultulan da di ako. Ay, kasano pa'y amaator mo na kita? Ay nakasarita, da pari pa daw. Nudang ganda ka. Apay kumatasaan mo? Kanya nga ti serbiti pa nagkumpare may, nudi nakdenggay. Apay pinayaban na, tataba daw. Ada ibilin ko king ka. Kasla ni Uncle Kao. Nagbilin mo't lang kanyak iday. Way. Kanya nga iti ibilin mo, tataba daw. Ibagam iti dayta nga Uncle Mau. Nga agdinanog kami man. Ha? Agdinanog kayaw? Way. Tapno makareeng. Sa bagay, agtugtuglap manin ni Uncle Kao. Ijay sangwanan ti tersina ni kagawad ko anang, ti pagdinanugan may. Tataba daw. Ulitan man dyan bagam. Di mo nangay. Ulitan lang, tapno siguradaw. Apay, ada tultulang mo na ya. Denggay, manalaing. Ibagam ka ni Uncle Mau, ngagdinanog kami. Ijay sangwanan, ti tersina ni kagawad ko anang. Nangagmumutgayam. Sige, tayin na ko ni baga. Angkay! Apay, ang kasla kalamor oraman. Aday bagakan ka, Angkay. Ano yan? Nakabutbutang. Nakabutbutan? Ibagam lang, tadyak mo't mabutan. Tawan kabutan ko. Agdinano kayo kano kinitataba daw. Ibaga na dito. Ije kano sangwanan ti tersina ni kagawad ko anang ti pagdinanugan yaw. Ay, lawlawagam man. Tano maminsan ka, di ka makaaw-awat. Agin nalamanaw, ano agdinanaw? Agdinanog kayo kanaw. Impaulit kong tupay, kat day tatimbagana. Ay, kaya't ko ang makasaritan ni Pari Badang. Adda kaya't ko alaw-lawagan kad kwa na. Saan mo nalaw-lawagan? Makidinanog kalatan. Kitain tayo man, no, asino tinalalaing itidinanugan. Nay, apay ngay adito sangwanan ti tersenak ti pagdinanugan nyo kan ni Kapitan, kabadaw. Ditoy, tapno ano ti agbuya. Ay, sana ka makalakon Makalako kalata Kumatang dagito may agbuya. Ayuwanan niya. Urayag day nga inting bating-ting. Nagbayagay. Apay nga minanas kan nga agdinanog kayo Kaya't kung aron ariingan, tagtugtuglip mitay. Maturugan nan dagiti obligasyon na dito'y barangay kas kapitan. Nay, iso day ta sumunga din, umayan. Agbuya ka, Maray. Agpalakpak ka para kanya. Nay, Kwaraw, ako'y dagijay agtataray at taaw. Mapandag buya iti buksay, iti sangot iti tersina ni kagawad ko anang. Buksay? Sino ter buksay? Ay, di mo pa yamaw? Datatabadong kan Uncle Kao. Anya? Wine. Sige, inakaon. Tayo nakpalakpakan ni Uncle Kao. Ay, una yan.
Turuden ako marik da jaba daw. Kunamlan na laing at dumanaw. Nasaya at time may kan, paray. Itay pa'y ngay nururay ka kay. Nagadubot ti tao dito yan. Inayabak ina. Tapno may databuyaan, ngagbuksay. Anda kaya't ko alaw-lawagan kan ka, paray. Ay, saan? Anya alaw-lawagan nga ibagbagam. Agdin nanog takiday. Idi imbaga ni Kuarog ang nakaturog Di kinapudno na. Agsakitak ide. Nakaposisyon akon, paray. Wala, dumanog kan, paray. Apay ngagkatawa ka, paray. Saan akasta ti posisyon ti makindin nanog, paray? Saan nakastoy? Kasanungay? Isuro ka. Pagin na daywam dagiti sakam. Mastoy? Hala, gem-gemam iti ustad dagiti dakulap mo. Gem-gem. Napigsamot tanday ito'y gem-gem ko ti kunak, paray. Saan adumanon kanyak dagita danog mo? Saan? Padasam. Kunak tumot ka. Di pa nagaw at to'y rupak. Mawan nga raw. Apay ngay? Ababa ngamin dagiti imam. Saan ang makadanaw? Ay, di mo man ibagbagati kasta, paray. Agdin nanog takidain. Di naktupay kabailan adanugan. Anya? Oops! Nalisya. Nalisya ni Kapitan. Naglisi ka gayam, Haguray ka man takugtaran ka. Oops! Ganda ni Aklain. Nalisya man ang tikugtar ko na, paray. Kunakarod kan ka. Saan mo akabailan ti dumanog kan agkik? Ay, sana mabalay, paray. Napigsaak mo ti di adumanog kan kumugtar. Idiya! Ita, dandani kan agsanga gasot. Aklo na makimapsot kan kimapoy ka. Isungan niya man ti Santa pag kinaawatan ay pagtutungtungan. Ay, saan? Sana mabalay. Badaw! Ngagawid tan! Apoy! Apoy! Di mo ngamin amo ti dumanog. Di naman mo dumara. Ay ngamin ngagkarit. Awas magano. Nangag mo, paray. Agura ka, Mari, tagsarita kami pa'y kan ni Pari Badaw. Ay, saan? Nalaingak pa dumanog kang kumugtar, paray. Ay, Tata Badong, aklo namon, asaan ka kanayon anapigsa? Iso apat gamon ti ko na ni Kapitan nga agsarita kayo. Taday ta tinasaya at nga arangidan nyo. Agkikin na awatan kayo, tapno na talina ay ti panaglalangin nyo. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sa balipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Doon inong labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna.
Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay sus! Inayadam mo't ati ang maniho pa daong ayag nirnerbyusak. Apay ngagnervyos ka. Kit barbaraw dahi ti kutsita. Oray pay, no saan kamat nga agan-anad. Kaya't kung aminan ti makadanaw ni kabildatan. Apay ayang agap apura ka nga agaway. Barbaraw dahi ti kutsita. Iso nga kayat kaun nga ipasikat kanakwada. Mare, akin kutsi iti day ta sumungad. Na, italaang mat amakitak day ta nalabaga akot, Jay. Na, si Mardang mat iti batog ti tersenam. Na, imbabada di sarming ti tawa ti kutse. Makita tan no asino ti anda iti unag. Da pare ba daw kan marituyan? Ha? Aywan! Naka-shades da adwa? Wan, ang uray naka-shades da. Madlaw lata nga isuda. Apay ngay asim mardeng da. Naggiddan da pa'y anang ibaba iti shades da. Huwag nga raw. Sada mo ila naggiddan atim malyaw dito ayanta. Anya nga tati kayat da nga ibaga. Ay, unayan. Makatitilang ti busina da. Huwag nga raw. Nagsakit iti lapayag. Napandan. Ha? Adan kutsay da pari ba daw kan maritoyang? Uncle, saanin nga agandar dito yung tricycle ka? Saan ka na maitulod dita barangay haul? Kunak manoy patarimaan nun. Ipatarimaan ko pa ilaan. Naglatlati lang nga rodahin, saan pa'y nga gandar. Hindi mo matkuyawan Nagpatak matadya ko, Chen. Ha? Ito lang nga makitak dahita dito yung kabildatan Si Martin ba? Ha? Uncle, ni tata ba daw kan nanatoyang tinakalugan? Ayun. Oy, baknang dan. At dan kutsida. Ay, sus, pinatapukan. Pinatapukan da tanggang. Agoyoyak pa ilang ni kumparik a kapitan Tuyang. Ay, sobra kamot namin ba dong. Amon lang arudin nga adda angkit jay kumparay. Matay dami na hindi to'y kabildatan. Gapo iti apal na Tuyang. Sigurado ay. Nang rona, di kumparik nga inteng. Pinatapo kam lang arudan iti kastaunay. Mala, agluto kan. Tainton malpas tamangan. Mapantamanin ag joyride. Ag-joyride tamanan? Ay nabadawng intakat agmula ijay bangkag. Bayang pay lang day tagmula-mula. Kakaiso na nga dakutsita. Ipasikat na kidiya. Namin anon alimabas day ta nalabaga ako tse Kutsi da pare ba dong kun marituyang? Wan, agam apay nga agkaralabas da. Kada siguro papananda Sapay ipaturay da nga agtapok ti kalsada. Manit. Sapay nagpartak ti panagpataray ni pari ba daw? Bayam agumada nga agpasikat ta baro ti lugan da. Talaga alugan da dayta? Uwan ka no. Pangalaan da nga iti paggatang da. Mas daawak man kadagita nga agasawa. Chip, apay nalabaga ako siyang agkaralabas dito paradaan. Nga raw, nabsuga ko ni titapaw. Papapanan na ya. Ipaspasikat lang ni tata badong dayta ako tsay. Ha? Kutsi na dayta? Katwang. Apenas kino ipasikat na ngay. Amumatan ti ugali ni tata ba daw? Dayta manan. Sus, natapok manan, Jen. Ay, nagpartakan. Anya nga'y ba daw? Naumakan ngagpaspasikat. Way, agawid tan. Itay kumapay nasip ngeten.
Ay, mabisi na kong tuyang. Sapay awan bagas. Anya? Awan si daun. Ay, unay kamiteng. Unak to mga mingkan ka. Ama pantalaag mulan ije bangkag. Angam kay kayat mo magtagpaspasikat. May bagay nga rot ayamit ang nakakutsita. Ama pan agmula-mula. Apay, maiparit agmula no at nakutsay. Ay, kat kababain tuyang. Kasano nga ron nga agbyag tangay no kasta? Daytoy katirigat na no at nakutsita. Badaw! Apay ayam, ayam kang ayam. Ambong nga dararamiday. Ay kat umay nakman tulungan ditawi. Jakpay nalpas anawasingan daytoy kutsay. Mano aya nga oras nga guwasing ka. Ibusam ti oras mo di takutsay. Itala nga nadantay ti kutsay. Talaga nga nadak. Kan wasingak ti ustaw. Sigay! Takutsimon ti kurabang! Marituyang. Anya ngay tirik na ti adda ti kutsina. Ay, Wen nga raw. Ibagamot akada kami, Marituyang. ay naku kumaray. Nagragsak gayam ti aglugan iti kutsay. Saan anagun gaun? Aya? Ken, saan ka kano amabanog nga aglugan? Ay saan nagmayat tagpasyang. Oh. Anya day jay maray utang. Ay unay kamutin marikwanang. Anya ti pagkit-kitam kada kami kenibadong ka. Por! Kayat mo asawen, Maray. Cash a ginatang hiyo. Adda kwarta may kenibadong ka kukumaray. Ay, wan anya, adagayam kwartayaw. Nalagip ko lak nga rodje utang yo dito store. Ken, aguray ka, Marituyang. Adamat malagip ka. Nay, anyamot day ta malagip mo ngay maribanang. Kwa, Marituyang. Adamat utang mo kanyak. Adda utang ko ken ka? Wan. Mabitlaang tay nakalaan tay listaak. Mare, Awan listaak. Ang 5,000 jay inutang mo kanyak ide, Marituyang. Ay mabitla ang gayam maray. Adda pa'y papanak. Nalagip ko. Maribanang. Ay. Papanan ni Marituyang. Ay, kwa. Adda ka no nalagip na. Adda ka no papanan na. Ay, awanay. Nagpardas atim maray. Wen nga ron O na yan, naglaing da ngagpasikat. Ngam awam magayang pagbayad da iti utang da. Papanang paray. Ay, di tala barangay hall pare. Kaya nasaya ata sinardengan na. Nakita ka nga na magmagnakay. Ayaw ti pagpagna. Ilugan ka kumakay, paray. Apay, di na ilugan? Ay, marugitan da ito'y kutsay. Sapay kabarbaro launay. Unay ka, di na kumamot sinardenganan, ano kasta? Apay, di mo kaya. Diyak kaya't ano di na ilugan? Paray. Nakapanunod ka, ilugan na ka. Ay, aglisi ka dita pag naanda ito'y kutsay, paray. Naglukon na dyan, paano ba daw? Nabusi-busi na anak pa eh. Marikwanang, gumatangak man iti kape. Naibusan kami kat awan pagkape ni Inteng. Sige, mabitlaang. Ang maray. Nadamag mo ka din. Tiyan niya. Saan ka no nagawid idirabiin ni kabadong? Napanandangay. Awan ti makaamaw. Nakaamwam asaan anagawid? Ay na, Maray, kano nagsapa nga imay diti tersenak ni Marituyang. Ta saan ang nakaturog anang ururay kan ni kabadong. Ay sos, day takat tirigat na no adda kutse. Ay, mapansa ka no ni Marituyang ije barangay hall. Ta i-report na mapukpukaw ni kabadong. Kadagsa pa nga ipasikat ni pare badong ti kutsina. Ilabas-labas na iti sagwanan ti balay. Ang awan ita, tasaan gayam anagawain.
Biro yun, kapitan. Ay, di ko araw kang dagiti tanaw ti agbiro. Ay na, ti pagbutbut nga, kapitan. Ang mga nukinidnapdan. Di mo ngamin panunutin day ta, Mare. Wano, tinakaw dan jay kutsina. Kapay ngamin masapol nga ipasikat na. Nung kinarnap dangag pa ison. Ay na, kapitan. Saan ka mat nga agsaway, ti kasta? Ala, birukan ka, di pare badong. Birukan tayo ngayon ka ni Tata Badong, Chef. Surutan tayo lahat tibilin ni Uncle Kao. Birukan tayo pailangan, no? Patapukan na tayo, mate. Ay, iwanan niya.